Taulogologo. Masnani ne kuna mama ye. Pongayo, tairi kita pongai kukurei, sina kukurei. Sabangai tarabat napa, ngirani kapani ramo angale, digimari re, shala la 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 la, nikamaya, kamaya. Sarokot te pongayo, tairi kita pongai kukurei, sina kukurei. Sabangai tarabat napa, ngirani kapani ramo angale, digimari re, shala la 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 la, nikamaya, kamaya. Sinatawa, 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 tawa si, tawa. Sinakona, sinanimsa, sinakona, nimsa si, tawa. Tiraking kwento Roma, tiraking sigatuam, tiyatay naine, epon ng slice. Tiraking sound ni money, tiraking sigatuam, sound naine, anatin na no, se mani nga, like sa mani nga, ni kamaya, kamaya. Tala falava Samoa, ai alo maia o se whaapoponga fo ile nei alau Samoa taulongolongo, mole amatanga le nei vai aso. Ta mua atu ia tātou tala. Se wa ingala ta maile nei le tūlanga wa ia le whaamai i tonu si a tātou atu nuu, e bēna ripatia mai le matanga luenga le soifua maloloina. Wa whaamani a mai le matanga luenga soifua maloloina, e pēsi aio i lātou e to alua se lau ono sifuma e tolu, Mani mamanu lau tele le atunuu, e pea no whaamawina mai le aso tolu a iuni, i le aso fito a iuni lua afe lua se fulmani lua. E toa lua se lau lima fulmani lima e mai le mamalu lau tele le atunuu, au le toa walu a afia na malanga mai fafo, o whaamawina fo i male nganga whaanoa noa, le maliwa io se tina e walu se fulwaru tausanga o le soifua, le nei tina e le inio na ngase tu mau, mai lei fo inio na tui pui pui ar COVID-19 fulmaleiva na whaatino ina. E momoli atu ai wha mai senga ma wha mawhanwhananga mai no tātou malo i a inga whaanoa noa. Sanga whautoi nei pēr mamalo le atu nuu, na ia tausisia mousta ia whautuanga wha le soifua malo loina, lo otu ina atu i teimi uma, e ala le whai o tari fofonga, tausisia le nofo ma le tutu vāvā mo le lua mita mai le istangata, ma ia whaanofo e se nofoanga whaapito o lo whale, tau mamao mai au ainga, pe a whaiwa masalomia, lo wa afia ia unga le COVID se fulumaneiva, Fautua ina fo ina mamalo le atu nuu, lo o whaawa bea tuinga i whane mai umai titono o Samoa, mana tua o le whaia o tui pui pui, o le COVID-19 fulmaneiva, o le pui pui ngasini lea mo Samoa atoa, e te atu ai le o ngaonga o aunga le nei wha mai whaingata, la tatu ngā luenga whai whatasi, le pui pui o oe o lou ainga o Samoa atoa, ai sidi ai e pe le ia te oe, lea whana nei se kone mo lau Samoa taunongolongo. O le whaatu mawino tau mawhainga na ia manuia a tai au ma le lumanai. O le sini au tū lea o se aso whaapitoa na whaatino ina i le afio angoti a papata. I le whai ungo le vai aso na se ima vai atu nei. O se ate lenga le nei o le reporti. O le whaatu mawino tau mawhainga ina ia manuia a tai au ma le lumanai. O le sini au tū lea o se aso whaapitoa. O le whaalawiloa ina ma le whaataua ina o fua whaele leanga. Manisi o tau nuunga manuia o ati nae. Lo whaatino le mamalo le atu nuu o lo alala ma papa a au iti a papata.
o lea whaamoemoe sa whaatautai nei te apatalawa whaafsanga i tonu ma le loto ale i kalesia pahai. O se waainga e se fo i le tāpinanga ma le whaamoemoe na whaama i te ai ne nei whaatasinga. A waioi e le o iai se whainga nuu. I ono mawai se tō whae whaamopopo ai nei tau mawhainga. Pei tai o lea lava o tino e alai le loto ngā tasi ma le soifuati ai. Nei nei a inga o mawhai o na la tautu whaatasi lea whaamoemoe. Moi ai e leso. Ea o. Trong này sẽ phụ thuộc vào sự nỗ lực của người làm việc thì mai tới được lắm đi bắt đầu làm việc mà giờ cái này phải làm như sẽ lúc cho chắc quậy mà ai chắc sẽ làm không O le nei whainga fōu a whai ma awala e toi langalangai ma natua le toa telo le atu nuu. Le tāua telo le whaatu mawina le tutoina ma le nganuaina. Tātou lava whanua, mō mea tau mawha. I le ngata i lea mo le atina e ino tātou lava ainga. Nuu e ka le sia. Ai mei se efisoso ni fo i le tamau ainga o Samoa atoa. Pea na whailo fo i le aso e nisi. Le taimi o le COVID se funu ma le iwa. Sawa ai ai loa le toi a apa o tātou tangata i le toi ngawino le vau. A wao le ala ngā oa lea Samoa lo o tele na lea mana ia o le ele ele. Sa ta ua fo esi e tasi o ta malo na loto whaafetai le malo. O no le nei a la fua wa toi whaataatia. Ma muli muli tai e tuai tangata Samoa. Tu sa lava pele ai se whai ngā nuu le lātou pito. Ai o loo mau popo lava o no le tāua le whaama ite a le malo. Mo se lumana i manuia, ma se lumana i lau tele o le atu nuu. Sa ofia whaani po iai le ngā i whaiki pa i o telefo ia ni kalo o lewa ma sele sele ke noe e la iki ni kalo isi kalo sa o ausi e la iki kalo i isi kalo sa o ausi e lewa e whikai ni iai i staff o nga isi nga lo kula i mei whaani vai nga umma le ku po fere la fe kama o nga fe fe le la fe au so ko singa le le fana nai se koni mo lau Samoa taununu. O le atu toa ina se ima vai atu na tu ua e se atu wai le au ta alo le atu nuu mo ta alonga lai te le Pasifika. Le ole afa atau taia i Saipan i le aso se furu ma le fitu, a nga i le aso lua se furu ma le lima o le masina nei. Se atu lenga le neo le ripoti mai ata putailo ki tiona. O le fionga i le soipalmia tuala Iosefo Bonifasio na whaalewina atu whamonianga ma upu whamano si au i le au filifilia Samoa e whai masui o le malo mo tangata o Samoa. A o le itu uwa e si atu le au i le aso toa na ina se imawai atu nei mo ta alonga lai te Pasifika i Saipan. O le au filifilia Samoa o le awhatasi atu i ta alonga o lo au wai ei tamata alo mai atu nu i fafo mai si atu nu o le Pasifika o le atau sinio i ta alonga esi e pei o nei le volipolo mta whanga, ta polo, te nisi marisi isi i mea mafa. O le vai aso na te anei na whala wilo ai e peresteno le asosia ta alonga mar Komiti Olimpika Samoa, le au ta alo ma le pūlenga o le au. Sa whaalia le anganga whaftai tele ale sasnak, ma paanga uma. Ona uma whai ona tue ave se au filifidia Samoa i ta alonga la e te Pasifika, pei o le malo Samoa, e ala i le Samoa International Finance Authority. Pūlenga o tangata mai mua mai fafo, ma tanga luenga wa onga ta alonga manga nuu, ma le whale tupe o Samoa, na whaeloa foi e le Cessnock, hana paanga mo ta alonga, e ta World Pacific Game Council, ma le Oceania National Olympic Committee. O le tale ta alonga masui le atau vai, e la vea e ta alonga mo afileti ta polo ma le tenisi. Te fia e whaia masui o le pūlenga o ta alonga o Samoa, ia emese o ta alonga sese i Samoa nei, e whailoa tuai le tātou au tā alo filfilia o a lautongia e whai masui o tātou tunu i Samoa e wā tā longa la ite al Pasifika e whaia lea i Saipan i Northern Marianas ia i le Masino Iuni. Hoi la tola nei ua filfilia mo tātou tā longa. Mai le tā longa la Feleti o Tony Tuimaseve
Calvin Masoe, Johnny Key, Colone Alefosio, William Hunt, Livingstone Rick sa Savainaya, Tamino Jacopo Machire Otto Westerland. Ole whaiaonga sunga ya Chong Sam Chong ya mare taitai malanga ale afileti o sunga ya ale atau ale sa Jerry Prant. Ole tato talonga ole beach volleyball po le voli inunga le onione. Ole tato au alo o Enelico Tui o Tuva Palota. Ole whaiaonga ole sunga ya mawaenga falefata. Ole tato talonga ole golf, ole talonga tapolo, o la ua wa filfilia sunga ya Leo Vui, ole alii, ya mare sunga ya Faith Vui, ole tamaitai. Ole whaiaonga mare taitai malanga ole golf, ole sunga ya Gary Manua Vui. Ole tato talonga ole tennis, ole tennis. Ole sunga ya Leon Sonalole, Christian Pavitt, Eleanor Schuster, Mahina Warren. Ole taitai malanga marifaiaonga, ole sunga ya Shona Pavitt. Sa whailoa fo inisi ua filfilia mo le si ua mea mafa e pei o nei longa i le tūlanga EFKS Samoa i le talaanga o le tālonga inisi fo i o loo whai masui o Samoa i le whaanga tama. Ole tātou tālonga o le weightlifting po le si ua mea mafa o lātou a filfilia te maitai Uniara Sipaya le sila fiapule i Moasina Pelenato Avatu o Pelonge, Faustina o Pelonge, o tamaitai lātou, manalia tō tasi, tō vio a Chong. Ole taitai malanga, ole sunga ia tua malii, hiti o Pelonge, ma le whaiaonga, ole sunga ia tupuola, niusila o Pelonge. Ole tātou au tā alona, mai lātou a vema whaiaonga, ma taitai o ia tālonga taitasi. Ole tātou au malanga mo le aua Samoa, taitaia le sunga ia sula tangi whano sonalole Sam Chong, o ia o le CDM po le taitai malanga. O le tātou fōmai o lo wawaia tūlanga o le whamai, o le sunga ia Henrietta a Vinga Mesheti. Ia, ma le tātou fōfō whapitoa mo tātou tālonga, o le sunga ia Konstantino Tuione Toa. Taptailo ke tiona, o lau Samoa taulungulungu. O le a whaia sina tātou mālolonga pu'u o na toi taliu mai lea malangangana whaaperetania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Tafi e sele whamai o le tipi mai Samoa. E tutu se lele pipui ngā ol pipisi o siya mai tipi, ma le vei rasel ko pitis fuluiva. Ma whai ana tātou pupui a le pipisi atu i le isi tangata, pe a pupuni whaalelei lo ngutu, pe a e tale, pe makatua foi.
Whaonga le le se solo mama e tale te mafatua iai ma au le fian solo. Tātou ngaludoi whātasi. E pupuia tātou umamai le tipi ma COVID-19. E whai ngō fie ma tau ngō fie puinga na i lo tonga fitinga. Good evening, Samoa. Here's your TV2 news for the beginning of this week. Leading our bulletin tonight, let's have a look at the latest updates of COVID-19 situational report in our community from the Ministry of Health. The Ministry of Health in its latest situational report confirmed 263 positive cases from 3rd June to the 7th June 2022. 255 are community cases and 8 detected at the border. The total number of confirmed cumulative positive cases, both in the community and the border, is 14,187. There are 8 patients currently at managed isolation and none at the intensive care unit at Mato'otua Hospital. Sadly, one new COVID-19 related death was recorded in this reporting period, taking the total number of deaths to 28. The deceased is an 88-year-old elderly female with no diagnosed comorbidities and was unvaccinated. Our prayers and condolences go out to the families for their loss. The public is reminded to remain vigilant, wear facial masks, comply with social distancing, stay home and isolate if unwell, and maintain good personal hygiene at all times. Vaccination remains our best defense against the virus. COVID-19 vaccinations continue at all hospitals in the country. The safety of our families and loved ones is everyone's responsibility. Lefananai Sekone for your TV2 News. Sustainable efforts securing tomorrow is last Friday theme for the Tiapapata Market Day. Here's more on this report. By the end of last week, your TV2 News witnessed how amazing working together with one heart leads to a day full of excitement. Families around Tiapapata area gathered to witness the various displays of agriculture produce ranging from a variety of root crops, vegetables, fruits, as well as ornamental plants and food stores. In an interview with Kosho Sisi Elafia, he stated the whole idea of the event. So today's event began 1st of January when 2 friends started talking and involved all families within our village. In our neighborhood, we don't have an understanding of who is our village mayor or who is our matai. So it didn't take much to understand that we needed to come together as a neighborhood to try and develop ourselves and look at social action. How do we help each other out because of the lockdown? So as you can see, today's event was possible because of these families coming together in unity, trying to decide and trying to work out how do we live sustainably. And today has become the witness and is the witness statement of the ethics and all the work
that these families put in. Some farmers stated how thankful they are to the government through the Ministry of Agriculture and Fisheries for the effort of promoting Taulogologo to all villages. Lefana Naisekone for your TV2 News. Team Samoa has departed our country last Saturday for Pacific mini games in Saipan on the 17th to the 25th of this month. Here's more on this report from Taulogologo. The Deputy Prime Minister Tuala Yosefo Bonifacio offered blessings and words of encouragement to Team Samoa on behalf of the government and people of Samoa before the team departs on Saturday 11 of June for Pacific Mini Games in Saipan, Commonwealth on the Northern Marianas 17 to 25 of June. Team Samoa consists of local and overseas-based elite athletes who will be competing in athletics, beach volleyball, golf, tennis and weightlifting. The President of Samoa Association of Sports and National Olympic Committee announced the athletes and management of the team last week. Team Samoa's departure on Saturday 11 of June. CESNOC also acknowledges its game partners, namely the Pacific Games Council and Oceania National Olympic Committee. The athletics numbers are Donny Tuimasevi, Gavin Masoi, Johnny Key, Colonel Peter Alfosio, William Hunt, Livingstone Rick Savainaya, Jaire Otto Westerland, Pesamino Jacopo, the coach are Chang Sam Chang, and Leia Tawalesa Cherry Prance, the manager. Beach volleyball, Ineliko Tui and Faith Vui, the coach Mavaenga Falfata. Golf, Leo Vui and Faith Vui, the coach Gary Manu Avui. Tennis, Leon Sonalole and Kristen Pavets for main team, Eleanor Schuster and Mahina Warren for women's team event. The coach, Shona Pavet. Weightlifting, Uniara Sipaya, Le Silafia Pule, Mosina Pelenato, Tovio A Chang, Faustina Niusila Opelongi, and Avatsu Opelongi. The coach, Tupuola Niusila Opelongi, and Tuumali Ihiti Opelongi, the manager. They extend heartfelt appreciation to the outcasing support of all CESNOC sponsors and partners for making it possible for Team Samoa to compete once again in the Pacific Mini Games, namely the governments of Samoa through Samoa International Finance Authority, Samoa Tourism Authority, Ministry of Education, Sport and Culture, and the National Bank of Samoa. CESNOC also acknowledges its game partners, namely the Pacific Games Council and the Oceania National Olympic Committee. Taulogologo for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. We'd like to acknowledge the continuous support of the Samoa Water Authority. Have a blessed evening. Good night. Maalifa iunga le nalo Samoa Taulogologo mo le nei afiafi, mo moli le whaaftaitele le pulenga le suawai, mo le langolango ino lau Samoa Taulogologo. Manu ia tele le afiafi, tō whaso i fua.